Cristo tiempompi, mana ajenochu condenarqa Jesucristuta. Paypi creejkuna mañarqangu crucificananguta. Sacerdotes fariseos yuyaswan paykunata engañarqangu crucificanangupa Jesucristuta. Chayrayku kay libro de Juan, capítulo 16, versículo 2 y 3, adviertewanchik mana kikinpi hayt'akunapaq. Sinagogamanta qatisuykichik, pillapis qankunata wanchispa Diostatata sirvisqanta creenqa. Chaykunastaq manaraq riqsiwanguchu noqata nitaq Diostatata. Chay tiempopi runas allinta creerqangu ruwasqanguta mañaspa crucificananguta Jesucristuta. Manaraq allintachu sumaqtachu riqsirqangu Diosninchikta. Chayrayku paykuna iskay sonqomanta entregarqangu crucificanangupaq. Kunan noqanchik piensanachik tiyan ima clase yanapaytachus haywasanchik runa masinchikman. Kayta noqanchis allinta qawanachik tiyan mana kikinta pantaspa wakin runas hina. Bendiciones.